Hey, another hot case. Yes, she has started see a pan. Celebrating a see a pan and a yes, she and me. Eugene, I don't remember that bay. Oh, Enchibia, Monshamanim, a manta, Iberium, sick of coronavirus in Tiama, intimate. So, my young them would move on at them. Moo say we studio with them. We will still Eugene studio with ever with them. Oh, Anna. At times, to me abono. O me recording on manager at times. Now no manager na feedback. We ready to say me baby out. We say dey me nyama pa. Ah, you the pa, dey asem na aka sa. That be baby out tintin twantro. Oh, councillor say me. Oba na TV so akenken kwaso baby amotenye papa. Nyame adum nhira nkakra. Da wo so. Me pato na what case is na ewe. Aha de Yeboah asem. Yeboah aten. E kire de ye 2 years. Now, why don't you uncle buy and patch up? Friends, so when you walk and sing. Dear Sema Councillor, bear my notes woman. 7 years senior my notes 9. Only net now 7 years. 7 years. She was by my notice for 7 good years. Oh, na send me ache. One me awo baako. And ne what be yesterday. Nyako kwa buma akraba won sama nka be hye me yakwala no. Me friend ni phone na no reject call. My friend or pan or pick a corn. My bread, I can't share my bread. I'm saying no. See, I cried anything. I can't know 4 years is here. Sir, and to say, what friend now on foul call? For me call cry. And to say, 1 year then. Send me that some brim. I can be a mine. It is one to one shark and what you are crying about. Means me chocolate and be. Kwame na asam na o e friend say what they about no dwene ho say. Mystery. This is a time I say Eugene and also ye a catcher Ghana for say Ayana at times rumors be bar amunto mwase because the way I didn't train you social media and me cry hame. Me Martina no me phone me ya na me nyai. Wa ba ma hwede daada. Na me nim se beba be pie hot case ha. E na nyame nchar na me fra sem na se beba. Ene no anso aba se wiase court ne ha ena abanti na ye beka ye pense mu na ya dokuru ne abiebiem ne atesem ne adi yi ai de atu yi what councillor men doubt ninsem bi wo ha ye na kre mre bi atwam na ye te sadofo ba sikof ne suban bi ne mane me bi o ye ntino e ma me etwan me ho kakra ena na enti wo jaye no ye jaye na me work towards me career ba niam bia na opese odi wuram na emfata e me ayejaye ba this is a case ye jaye no wan kan chem se yenyim ana se me no wonyim officer den me wo hwa wa start frefre ana wonyim ye kra me so mante da wo dwa na be hye nkran me nwane hwe eye da ye kra na wo me number dada na ntimu na madwane abegu nkran ho na mu free papa say mo na mo bon ma mu hurihuri sa aponkyere ne no ho na mu free ho na sisi ya mo nkwa mu kro ma kura ase mo nkwa hwe mo achi kakra na mo free ho ma be didin ho no ma mo bie ma no adwontofo yesi yara mo ta konwa mo tum kokon ho ntokwa etisa ebinom enso me hwe mo so asini twafo so mo nku adwontofo time bia beti bia si we ni we anya beef enche bia si mo ndom ho in fact mo ndom ho Ghana adwontofo mo ndom ho papa ye do ye ho na issue ni nyina ne se nipa de once wo to kro mpon ho asem obitimi keka asem de ne nipa na pa asem de wo be ye ho na wanya wa asem metu amenya asem menya asem ebeba ana wo kwa na asem fata ne de asem abehyew ebeba firi wo na de bra mi ana se ye de ya wa celebrating na na udin kwa chiru yuji waji mi pa me asem beto me ana me bona dan ne kura ba wo so de da relationship na me tie wa asem na me nko ntina na me hu so wonyim da me wo hwa no afre me asem se san me line no bi so wonya ne hu no afre no wo de to manim se wawo na akra na di 2 years na akra na ye me de na me se how me jai wa na ye jai no na nyinsan bia ne ho de ntina afei watimi atena ma akra na di 2 years afei na ka che what can I say you're wrong ebetumi aba se wuja na ne time nyanso se obe hu ni moje ni ebi obu ni se wie ya na wuja no won so wuja no ne dai
enti nyin said the found see da no menyem e bi kra so obu ni sa na afam oh eno de na obu ni sa fa ho na afam eno de like na me mon nim yakopon sese ya mo so kan bia ye da no wanyem ye say no wanyem ah nana ti ni nyina nso ne say oba me ne wote what me keeping inside ni akwa for 2 good years maintain won hwe 2 years na fama wonim say then time na within 2 years ni nyina na minya hit no na me ya underground na me sha ase ho ye ne maba afre me fa hit Angela drop here and was started doing sa na nsem hu Papa, this is not fair. Because so to make a chair me say ma only me 2 years and son ba obo mama ni a dey na opesa o ka kire me. Chese wo hwa na e di wi aba wo hwa na e di wi aba ade na mo Eiii a friend say celebrating for mo kwa na mo fataba. Ayo se me ne tonight. Ghana adwonto for mo kwa na mo fataba me busa. Ye sha wo ye ya na ye pese ye de bro. Na se wunye yi. Na na sa after wunye obetumi abosoro. Na betumi agba asase enti munye ye mommra from Ghana adwonto for mommra from na musha de obo ni wiase woto na ohwe mo chen won se omu a mutumu yira wo yira na mo kwa mo ma musuba ntia munyina mo ba yira Ghana adwonto for munyina mo ba yira wali opea obi o nim business na ni so enti na mu free mu ntam ebi te say ma memfa amachi dede ni we won say still our money be as wa monyum na ye nyum wa monyum na aba wom and how me start no so mo ana wa monyum na aba wom amachi dede monyum papa na kwa me so da ye hu no be kama wa say ya say si ne hene prekope say o name god wa no wagbo ayi toton sakwa hwihwi kwa hwesi akere ni be si hene ah I am godfather say ono na say me kope na nyom kura ba kwa me de kura amachi de untum fa ho toto no yuje wonu ato mpanyin nyom enwom aba we na monwom amoto aba be ne wom amachi de untum kura na nyom ba kwa ye me de wo se mi fra sante achima gugu onyanti metukwa abetena kumase matratafo matama mponten kona ne aguna jamasi mampon kun yi me from me science owo bata ni sanye ya meko asem to me na me yedeni Ibo yade ebo me na me fahini mana mo kwa wale ye buesia me owo bata ni sanye ya meko ubetu abasa anwumwe wo kwasia wonnyom na wo ba ohurihuri fefefefem no ebe ne sa anwumwe enwuma wotumu ba wunya chese wo stress swakra ba fom enenye empanyimfo no nwom bobo aye no na natabi mo nwom bobo aye no apofu adie mo nwom bonya bi na mo boi enye bia asama mo nwom na pem challenge ne ade na na sesi wo hye me uti enti en fa papa ni din kura mempato wo ya sa hot case mi no benya pa enti akura no we no won nchen so de na ba na akura no hu ne picture the pictures they were bibri so what so papa won say me o say hwan o shakla na hwe na difference ni o say hwan papa akura ne de o say mpanifo bi na papa bi ase enti woni wo tamet for na wo yeah ase papa mpanifo na nim say papa bi o ase o twesini one of Kumawood movies no ya kakra me dini na ase ask me kakra ono no was pa ene why ya de na se wanya ni percent on tumi ankosa aponchi ankosa wedwan we nya ni pa de was na ye enti wo po wu mpo akura no beje papa 2 years now mo mama ne ese na se wadwan ye fra akura na se na wadwan ye fra akura se nkna kakra kai obi ni ba bia wo se yuje obi ni ba bia wo se enti wadredue mu a na wape wo number na wafre say the best na ne say hot case be kwa akwa blood test better eno na me hihye ye be kwa akwaye ni ahun say ya wodi a ode be maw enye wodi a na asem na say na ada na mo nso ne ma amaba watra ha watra se akwa wani mu asetiti buchi a wakwa wani mu abetena ha no mo no ada ntina na ayi celebrating for baso a mutumo efforce de asem be hye wo mo sa Sad na say saba man musuru munyai na nto ye fa hono gali. What ni afa hono dokron so mfa ntua. Mu se obi po onwum peke hiti ya na mu di asamo betatan e na mene ne nyem mene ne twempra. What nonsense is that? Say it again.
enti ni hia brem no woni na afafru na hotre brem na afafru ni sika nya brem na abanyim abesem ha mo hwa bibi yo na kwakwa epensu dodo na wodua no poani a emmo ma wontu ni da wo dwene na ne dwene tena na onim de beto Ghana fo ma na mo peke saad ne mo beja mo nya enye Ghana ha kwa wiasefo ma nyina hot case me kama mo ba ma paja kakra bi ana me ne nyem me ne twempra ana se ni na mo de begu nipa nanimu ase obi kra de nya mesu na obi nyina ho eye Nyankopon sisem se wiase a me de nipa asumasi abeto nga no wasu afi ni ma me yem nga abeto no ni yie di awurade de ama na ebo no mo maso se hyem nipa bia ntumu nsesa enti saade na mo yen munyai ana mo nso so celebrating for na mo tuwa na mo ne ma twempena muhia brem na nyame yam adom na opagya na mo ba didin kakra bia na mo do age wo mo no munyai na wiase kwa ya age on ye fel kwa ya wa mo kwanya wuram na mo hunu ma no wo mo makọ pompe ye ho na mo no mo ne nanam saa na mo forget mu nkura sempra twen ha na mo forget mo wale ya na sa person mo ja wale celebrating for wale ya na mo ja wale say sa be say wie mu kura se mo ma wale nya akono mo be wale people mo kwa ne mu cake e be ye se e di free poase na de ma me wata na ye cake no e di free poase de bre celebrating for wale ya minim anse mu chairman na aje kekra watese e ma wale ne nkoso ntimunya sa nkwase asem no what ma me pato ye be ma olete uru ha ra eyi ho no be ma lete now the hospital or the beman de be ma en week pepe mo kwa bra test ni ehu se moja no eyi ni ye hu de be ye why nti asem ye tu ye na yesiso why enu anu na be kasa hot case suni number ni negusu no Bamode na friend na tire wadwen celebrating for na wo mo nem man mema no twempra wo mo hia brem no mbe ye yi a no ma dogi wo mo kofa wo mo ma ye yi dada no ma tena se wonyam level ene saa de no mo betwam amuntwam ene ma no so mo so obi apagya kakra bia na mo de asem obehye no enam ne nyem me ne twempra no ne yese saa kwase asem begya ya munyai kura na mfatamo Fatamo kra munyai hot case ne nyina ye bebra no me se number no na gu screen so no obi amfa na adwen kyeremra